harga sabun ni RM8, kita dapat 85 sen satu sale. Okey lah bagi saya. So kita tekan je dekat sini, akan ada button add to showcase. Kita tekan dulu. Abang Kamal, thank you so much. Jangan lupa join group Telegram support, okay? Korang yang mana buat pembelian tu, lampirkan resit pembayaran. Yang mana tak lampirkan, admin reject. Yang mana tak lampirkan resit pembayaran, admin reject. So kita tekan create now. Tekan kamera. Lepas tu yang ni kita masukkan description lah. Deterjen murah tapi padu. Ni beg kuning punya description. So kita tekan button add. Kita masukkan video tadi, 8 saat pertama, 8 saat kedua. Baju kotor lepas mandi. Kalau korang nak edit, tekan sini Tekan button dekat situ untuk edit. Baju kotor lepas mandi air terjun. Deterjen ni memang padu. Bersihkan kotoran degil kilat gila. Formulasi dia kencang habis, tanggal bau hampa dan kesan lumpur tanpa rosakkan fabrik baju. Yang rasa terlajak-lajak ni kita boleh edit ke belakang sikit guys. Baju kotor So kita boleh post dulu Sabun dahsyat. Ni caption kau boleh buat sendiri ikut kreativiti masing-masing. Sabun dahsyat. Adik siapa ni? Baju kotor lepas So bila mana orang tengok video ni, orang tekan beg kuning. Orang tekan beg kuning, orang buat pembelian, kita dapat commission. Dan macam tu lah cara macam mana saya buat income dulu dengan affiliate AI bang. Macam tu lah cara dia. Okay. Abang Syafrizan, thank you so much bang. Check email abang sekarang. Serta-merta akan dapat, saya janji. Dan payment, siapa man? Apa man? Start on AI tak apa ke, ikut kreativiti, ikut cita rasa masing-masing lah. Ikut setting masing-masing. Siapa mana berminat, tekan link tree ni. Okay, dekat saya punya profile, tekan saya punya profile tu ada link tree. Tekan combo module plus agent Ivo. Buka macam ni, kalau dia terbuka tak apa. Kalau dia tak terbuka macam ni, dia block. Awak tekan button 3 dekat atas ni, ada open in browser. Betul? Awak tekan open in browser. Tapi kalau buka macam ni, awak boleh terus buat pembayaran. Ni, poster ni kan, saya nak korang tutup. Tak nak 89.